cyane mukama kuko ni wowe udukura mu kabi n'akabibi ukatwinjiza mu neza isumba izindi zose duhabwa n'isi. Turakuninaje twebwe ubwoko bwawe, twe twahisemo gutorana imigisha y'ubwoko bwose tukaguteramira muri riza muri hagati ya saa 9 na saa 12. Tukuninaje kuko waduteramira indirimbo yo kujabuka mu gihe nari umunyabya narageze ndaruha kandi ndatunura iyo nebotse byago byaho. Uyu munsi mbize ububasha bwo kubohoka je nkagira amahoro nkamandirimba indirimbo. Uninahazwe cyane mukama kuko ni wowe udukura mu kabi n'akabibi ukatwinjiza mu neza isumba izindi zose duhabwa n'isi. Turakuninaje twebwe ubwoko bwawe, twe twahisemo gutorana imigisha y'ubwoko bwose tukaguteramira muri riza muri hagati ya saa 9 na saa 12. Tukuninaje kuko waduteye iteka ukatwinjiza mu kwezi gushasha, kwa kwezi dushinga inayo ko turi abanyamugisha koko. Suko turi ntungane ni kubera ubuntu bwawe, suko dutunganye, suko dukora iby'ineza ni kubera imbabazi zawe. Impuhwe zawe nizitubeko urutare rw'ubuzima bwacu, urukundo rwawe nirugomere muri twebwe, ububasha bwawe nibukorere muri twebwe. Kubw'amaraso ya Kristo tweze ibyaha byose akadutandukanya n'ibyago bitandukanye, tuguhaye icyubahiro kandi hezagirwa mu buzima bwacu kugira ngo amwasi abure icyanzo yinjiriramo. Hezagirwa mu mikorere yacu kugira ngo umunyamivumo abure inzira imwinjiza mu buzima bwacu. Hezagirwa muri twebwe kugira ngo mu mirimo y'amaboko yacu abe umugisha n'umugwiza. Amaraso ya Kristo ndayambaje ngo atubeko abe ku bacu no mu byacu kugira ngo ubudahangarwa bwawe ube muri twebwe ubwoko bwawe. Ngama Yezu wowe zina ryakunze kundisha ubuzima bwacu, bohora imiryango yacu, bohora igihugu cyacu, bohora eklezia ikiri ngaha ku isi babara rwose, bohora abakristo bagutakira kandi bakambaza izina ryawe. Kiza abagwaye, bohora ababoshe, ruhurira indushi, kora ibitangaza muri abo bose bataremera kuri Kristo ugikorera mu bana b'abantu n'uyu munsi kubw'ijambo ryawe. Duhe mutima wa mweranda tuyobore muri rizamu kugira ngo kuri rigenekerezo rya mbere uku kwezi k'umunani 2025 uyu munsi w'ijana 13 twebwe abana bawe duhabwa umunezero urengeye yindi, twebwe abana bawe duhabwa igitangaza gisumba ibindi, twebwe abana bawe tubohokere kuba beranda, twebwe abana bawe tubohokere kuba abanyamugisha n'abanyamugwiza, twebwe abana bawe tubohokere gukora ibiri ku mutima w'Imana kuko idutera iteka kandi duteture mu makuba ahanamiye ubuzima bwacu yose. Yezu ganza kandi usabwe, Yezu ganza kandi usabwe, Yezu ganza kandi usabwe, Yezu wanje ganza kandi usabwe, Yezu wanje ganza kandi usabwe. Mutima w'Imana kazi, wewe nyene ubwenge kazi, kugira ngo muri uku kwezi k'umunani muri iyi ntego twihaye iminsi 40 yo gusenga dusaba ubwenge ku barundi n'abarundi kazi, yo gusenga dusaba ubwenge ku bantu bose bubaha Imana, yo gusenga dusaba ubwenge ku bana bacu, yo gusenga dusaba ubwenge kugira ngo igihugu cyacu kigire intwari. Tuyobore, tugendere, tuje gusaba ubudahangarwa bw'Imana, ibitangaza byakozwe n'abo hambere. Uyu munsi bihabwe twebwe kuko n'Imana itarobanura ku butoni, natwe twisobanuke ngo duyisabe, twisabira kandi dusabira abana bacu, dusabira bene wacu, dusabira ababyeyi bacu. Ndazi ko ubuhanuzi bwa Yoweri buvuga ngo misi imeruka
umwe wese azohabwa ingabire idasanzwe. Twarabibonye no kuri Yakobo, yahawe kuvugishwa, ahabwa kwatura neza, ahabwa iby'ubwenge n'iby'umwuka wo guhishurirwa mu busaza bwiwe. Rero nisunze imyaka umukristo amaze, wese yumva ko akeneye ubwenge bwo kugendana nawe, ko akeneye ubwenge bwo gukorana nawe, nabihabwe mu izina rya Yesu Kristo. Noneho dufashe umwanzuro ko iyi minsi 40 hagati ya saa 12, hagati ya saa 9 na saa 12, ko tuzokwama tugusaba ubwenge uko buri kose, mu mice yose y'ubwenge buduhe. Nitwabugira bizaba bigaragaye ko tugufite, ariko icyo twase n'ubwenge inyamaswa. Yezu duhezagire, Yezu tuvure, Yezu tubohore, Yezu duteturure, inyenyeri y'ibyishimo, inyenyeri y'amahoro, inyenyeri y'ubwenge, inyenyeri y'umugisha, inyenyeri y'igikundiro, inyenyeri y'umugwiza, inyenyeri y'ukuramba, inyenyeri y'ukuranirwa, inyenyeri y'ukurondera tukaronka, inyenyeri y'umugwiza, inyenyeri y'urubyaro rwiza kubaha Imana, inyenyeri yo kubaha Imana, gukorera Imana, kugendana n'Imana duciye bugufi. Niyake muri twebwe, niyake muri twebwe, niyake muri twebwe, niyake mu rubyaro rwacu, yake mu Barundi no mu Barundikazi. Ubugome bugende, ubudahangarwa bw'Uwiteka bukorere muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, haleluya. Ngiye nari umunyabya, naragenze ndacoka, kandi natunura iyo nebotse byago byaho. Uyu munsi mvise ububasha bwo kuboka, je nkagira amahoro, nkama ndirimba indirimbo yo kujabuka. Tugire Kristo. Muraho murameze neza, mwebwe mwahisemo kuyoboza Imana inzira binyuze muri izamu ryo hagati ya saa 12 na saa 9 na saa 12. Izamu rya kabiri mu mazamu y'umunsi, izamu rikurikira kwakira isezerano rishasha. Muyumva gute mwinjiye muri uku kwezi k'umunani? Ubwo mwamubaza ngo n'akantu gasanzwe. Agira amabwire ko muri iri zamu ari ikintu gishasha twinjiyemo. Ni cyatwese mugabo mwumve ko ari mwebwe muri ku mazamu y'abandi, ubwo nabo babera ku izamu. Muri izamu ri hagati ya saa 9 na saa 12, mwumve ko mutazisengera mwenyene. Iyi minsi 40 duhereye kuri itariki imwe y'ukwezi k'umunani, ukwezi kwa Shera. Ukwezi kwa Shera n'ukwezi ubundi twakira, dutangarira amahirwe Imana yatugeneye. Ngo mbega amahirwe ngize, mbega ubudahangarwa ndose. Ukwezi k'umunani kuzotwinjiza, kuko buriya Zirupa amaze kubyara umuhungu agira kabiri, Leya yaratangaye rwose, kandi murazi ko Zirupa yamuhawe, Yakobo yamuhawe na Leya. Niwe yinjije urubyaro rwa Isikari. Isikari rero ukwezi kw'icyenda n'ukwezi kudasanzwe. Isikari abantu bavamwe, abakobwa bavamwe. Abakobwa mukeneye ibikundiro, ahantu muhagarara. Mwabahungu mukeneye kuba intwara, ahantu muhagarara. Mwebwe mwadodeye mukanga kugurirwa, ahantu muhagarara. Kubera iki tudabwirizwa kwitazura? Namwe migazo mu kwisimba mubanza kwitazura. Umunyarwanda ngo yarongoye umugore yanga kubyara, arongoye umugore yanga kubyara, ngo umuryango we wabo uramubwira ati irukana y'amara ni wirukana uwo Murundikazi, ntabwo mukeneye ngato, mukeneye ngaho. Kubera iki? Ngo nabyara, byarasaba ko ajabuka Kanyaru, byarasaba ko ijabuka. Aramuherekeza, Mungu yaremewe, aramubwira ati mugore nagukunda cyane, kubyukuri uri intwaro umwamikazi wanje, mugo umuryango urandemereye kubw'ubugumba Imana yashize muri wowe. Sinzi ko mugabo butariye. Agati nakundiro nzogurekeza utayi wanyu, ariko uzobeha amahoro, nzora nzakuramutsa. Aramutekeresha ibintu, aramuherekeza. Agaza kujabuka Kanyaru, ngo mukujabuka umugaza amera nk'ukumye ijipo nk'uko, kugira amazi ntafate impuzu. Umugabo ariweza imirundi yiwe, agati umva nkubwire, buriya ngo niyo mpamvu no mu Rwanda umurundi uguma witwa umurundi. Nukuvuga iki gihimba cyo kukuguru gihuza ikirenge n'itako. Aravuga ati yo, ati ubumwe buzokunga ushaka nugaruke simawe nzorongora n'ubundi. Reka mbabwira akantu kamwe.
uku kwezi k'umunani twinjiye kugira urambe kandi ururanirwe kugira iyi migisha yose uyisarura nagira ndakubwira kubwirizwa kuba wewe ku buryo bw'umwihariko. Icyatwinjiyemo muri uyu muvugano wa restaurant Komera Kristo ni muzima ni iki? Icyatwinjiyemo ni iminsi 40 ni 31 yo mu kwezi k'umunani n'iminsi 9 ya mbere y'ukwezi kw'icenda ni iminsi 40 yo gukirane yo gusaba gukomera kwacu. Hari abakobwa mwiyanze mwaza ko muzokomera ariko murongo nutakomera ukiri umukobwa niyo uzoba umugore uzoba inzererezi. Hari abahungu muziko muzokomera mumaze kurongora, hari abagore mwarongowe muziko muzokomezwa n'abagabo banyu murugezemwo muratangara, hari abagabo mwari muziko murugezemwo muratangara. Niyo mpamvu muvuga ngo yaboreye mu gakoti wakaboremo gutukira umuntu muzima humeka umuko w'abazima ababaza ni muzi yo bari. Ukiko nasanze hari imvugo zizitira imigisha yacu ngo yaboreye mu gashambara bafite ico kigora kirabore ngo kireka kibore kukaco nindushi ugihiga kwiki suko mwafashe mukimatanya n'abantu bibirira gushaka urungu n'ubu mwukomeye mbiri ngani impamvu Imana ifata abantu igihugu kirimwe abantu ibihumbi n'ibihumbi amamiliyoni n'amamiliyoni ikavuga ngo abantu batatu barahagije kugira ngo ntabari igihugu cyabo. Ahubwo twabuze ubwenge twarakiye ubuzima bwacu turabuzinga tubushira mu kantu kangana ukukanda ari ubuzima bwagutse rwose. Iyi minsi 40 singusabye ngo ni minsi yo kwisonzesha ahubwo ni minsi yo kwisobanukirwa. Buri munsi gira icyo wanditse ugira icyo uhamije ugira icyo uvuze ku buzima bwawe ugira icyo watuye ku buzima bwawe. Ibintu 40 uzatura ku buzima bwawe bizohindura ubuzima bwawe. Mizamu ryose singomba ngo we muri rizamu ryasije ico cyo nja kukigira nk'itangazo ndaje kukivuga nk'itangazo. Iyi minsi 40 yari itariki reka mabwire mutigira inshinyakare nagira mabwire ko hari abantu badaheranye naho ku kwezi guheze ubundabunda kwindwi ndetse naho mugwera mu kwambere wabundabunda hari abantu batabundabunda basozere ku kwezi k'umunani bari ahantu badashobora kwikangura badashobora kwikakaza atavuga ngo yewe n'ababasheri baryana ikirori bamaze gukura mu matwi. Nkunda umugabo yitwa nde ngaho muri Afrika Sud yitwa Mandela ikintu yavuze mu guha agaciro ubuzima bw'umuntu yavuze ati wowe mu buzima bwose nuronka ugufata ukuboko ngo muzamukana ahantu uzobinezerwe kandi umuganirize n'umutima mwiza wamusumbya cyangwa umusumba cyangwa utamusumba. Numubura uzokwakira ukuboko kwa gushira imufuko uvuga uti I am who I am nduwo ndiwe ugenda wumva ko umuntu ukomeye kuko kubishigikiwe n'abantu benshi ntibisigura ko ari bwo budahangarwa bwawe. Iryo jambo ndiko ndarusoma mu mateka ya Mandela naratangaye rwose. Natangaye gute? Naciye nza muri Bibiliya nsanga aho banditse urupfu rwa Herode umwami Herode ngo yari yibereye mu musi mukuru agaba kaganza ari hafi umwami w'isi agaba kaganza yumvira umuntu atahangaye n'Imana yubatse agahangara Imana umunsi umwe yikubita kugikiriza nk'uko Nebukadinezari waracikubiseko. Nebukadinezari wanyene we yabikoze Imana mu igihano cyo kumara imyaka 7 mu ishyamba asigaye ameze nk'inyamaswa. Mugabo kubera ko Herode yari yarashegeshe umutima w'Imana yari yarababaje umutima w'Imana arabivuga ngo agirane acikinya protokole y'isi abasirikare b'ingabezi w'abatebiwe nta n'umwe aravuze ati mbega ubu n'umwe twari dushigikiye ndabarahiye nibamuhambye baratembeshe cinyo n'amazi. Uku kwezi k'umunani muharanire ugukomera kwanyu ugukomera kwanje ugukomera kwawe tubihabwa niki nibyo bintu 40 tuzoraba ibintu biduha gukomera byoba byinshi ndabyemera mbwaye 40 birahagije kuko kimwe kituzokwatura ko kiduha gukomera urakizana mu buzima bwawe wowe urabe ingene Imana igushira ku budahangarwa kubera iki kuko kwezi kw'icenda nuba guhera mu kwambere ukizempera urigishwa gutanga icacu mintu bigerako mugabo n'ubundi kibabaje wera ni Imana ni waronka ikikurengano urigishwa gutanga kimwe muri 10 n'ibintu ejo iyo shetani yarakunyonkoye irakonka nturikangura ukwezi kw'icenda utarika
gitangura mu gihano cy'icyana Imana yadadaje umutima wa Farawo iravuga ati Musa ndusuye kumusaba ikigongo umwengenga reka ndakwereka ingene bahana imbundeke ukwezi kw'icyana n'ukw'icyana twanditse ibintu 12 tuzogane dusaba Imana mu mpera z'uwo mwaka ariko ubu tuje mu yandi mahirwe y'imisi 40 iruhande y'imisi 41 dusenga iruhande y'imisi 9 dusenga nagira amabwira isi imisi gusenga ni imisi y'ukwisobanukirwa ni imisi y'ukwisuzuma buri munsi andika kandi ugira witeka utimiza umuhigo higa umuhigo wo guhaba gusambana higa umuhigo wo guhaba kuborerwa higa umuhigo wo kutaryarya Imana uraba ingene nayo kugomorera kwimigisha higa umuhigo wo gukundana higa umuhigo wo kudaharanira amatungo uraba ingene Imana iguhurugo erega hariho n'abantu mwavuze ngo murabenze mubenze imbundeke musanga mwatakaje igufa ryanyu cyangwa imitwe yanyu reka uyu munsi ugendane n'ubuhanuzi bw'ijwi ry'umukama iyi minsi 40 gomba urye kiretse umunsi wari usanzwe warugenywe ku buzima bwo kwisonzesha byicecekere ariko buri munsi andika ikintu cyagukoze ku mutima buri munsi andika ikintu cyakunanije buri munsi andika ikintu cyakunezereje n'ubundi icyakunanije kiguha kwegera Imana icyakunezereje kiguha kwegera Imana nutazi urabikora nk'uko uzohora mu ruzererezi rw'ubuzima vuga ngo gukomera kwacu ani atwinjirira mu budahangarwa twagenewe ani atwinjira mu budahangarwa twaremewe ani dukura umurage Bibiliya iravuga ngo mu migani ya Salomo gamana yanje migani ya Salomo kangahe gahe migani ya Salomo 14 mu migani ya Salomo 17 umurongo wa 6 ngo iteka ry'abatama n'abuzukuru babo kandi iteka ry'abana n'ababyeyi babo ariyo dukura umurage tuzosiga nimba uri umukobwa uyu munsi tanga urondera iteka ry'uko uzoba mama urondera iteka ry'uko uzoba umubyeyi urondera iteka ry'uko uzoba umutima w'urugo urondera iteka ry'uko uzoba inakuru w'abana urondera iteka bw'undi muri kujya waje bamurondera amatati waje murondera dread murondera ihereni murondera pocket murondera ni muri umuhungu uyu munsi n'iryo teka ryawe nimba uri umugabo uyu munsi n'iryo teka ryawe nimba uri umugore umunsi n'iryo teka ryawe nimba uri umutware ikizogutuma urambira mu butware ndakikubwira nagira ndabatera inkuru ko Abiyatari icyamukuye mu buhereza mwuka kikamwambura umwambaro n'ubuzemperezi n'ukuzengerezwa n'ukufatira ku bintu bigaragara akimiteka n'icyubahiro ibihishije mu ijambo ryavutswe niyicwa mugabo yicwa urubozo arambugwa ikanzu ku mugaragaro na Salomo mwirukana uwo mwuka wo kuzempera hari abakobwa mwatakaje ingo hari abahungu mwatakaje ubutwari hari abagore mwazimiye kandi benshi mwicwa n'akabonge mwicwa n'ibigwa ngo amavesi ndakuzaniye umuti wa avesi numara imisi 40 itarakira uzobura uzocuza tukubike kubiganza ntabyemera gose zoburotse ariko uburavyi bukugwaho ni isumu rarinywa ukarinyweshwa n'uwakuvutse ukarinyweshwa n'uwagukobise ukarinyweshwa n'uwakwibye ukarinyweshwa n'uwakurogeye ukarinyweshwa n'uwaguhangaye ariko isumu ridawishwa ndababwire ko hari ibikomera hari amashano hari ibitega twebwe tuzirukana atanu umukozi w'Imana hagurutse hari ingamo zubaka zinanije kubera iki kuko kuri kwijambo ry'Imana gukora muri wegundi mufite ubudahangarwa gute maraya guhangara gute namba yarahangaye Kristo it means hari hageze kwa hinduka mugabe ingorane nuko wifata nk'amaraya Kristo yaciye bugufi aganiriza indaya arumva yuko ati uri indaya kukura umunyamibabaro nanjye ndicara araruhishwa ngo n'inzira yaca mu gisagara cya Isikari sibyo iyi nzira yamuruhije afashe igihe cyo kuyifata yifata igihe nuko uciyumvirako arazi aramuganiriza mu akaryo keza aragomba aramuhariza Kristo niyivumbura reka mabwira akantu kamwe ugukomera kwacu uku nukurondera umurage uku nukwangiriza muvumo uku nukwangiriza akavuyo
ngaho tuzoshingira. Icyambere, uyu munsi wa mbere itariki imwe namba ugomba kugura ikira kiza ku buzima bwo no ku buzima bwo bazogukomokako. Namba ugomba gutandukana n'igisokuru kibi. Namba ugomba gutandukana n'amajambo mabi bakuvuzeko. Namba ugomba gutandukana n'imivumo n'imikosha. Haleluya. Tugire Kristo ngaka kano kambere. Igaguhayagiza umukamo. Hey! Kuko warize uri mu butayu udakumva jewe manuwe no kukumara intimba suko amarira yashize suko ibibazo byarangiye fise umutima uranyuze umva Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi mfise byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe suko amarira yashize ukirira suko ibibazo byarangiye ukigowe mfise umutima uranyuze Uwiteka nje imbere yawe wongere unyumve niwakiriye indirimbo igushike ku mutima suko aricyo natanze suko nkiranutse bihagije n'imbabazi wanyeretse ndanyuze mu mutima wanje mfise indirimbi ibihumbi narindi jambo shaka kuvuga usibye rigushima hari imisozi imbere yanje imbuza kubona Imana ndikwigisha hari inkuta imbere yanje zimeze nk'izi Yeriko sishobora kubwanje Yezu kurenganiye imisozi shikiliza amasezerano nkomere mu nyonga zawe nziko ari wewe nsinzi yanje wamungwanira intambara nta bubasha umwasamfiseko kuko waramunesheje umve Shetani wa mubiyama azana impagarara na watu rasi imyami myinshi yaka umuriro ariko ntashobora gushingura karimbi ku musaraba Yezu yashinze umva none isegenya niyarwa inkukuri gatwaza umuyaga uhuhuse bigasurirana nzikwata cyo nzoba kuko shinzwe ku rutare nziritse umutima hera cyane yo magaze ahantu hera ndatangara mbonye imigabo y'Imana n'ingeni yishitsa inyigisha muri mwemu agakiza gashitse sizotirimuka hera cane akanuru k'intambara numva karelema Satana tabaza biwe bose bo mwisi nijiyera cyane Kristo yaneguriye jewe moranyo mazi meza yisoki dakama manuni yongi imisi yose wa mutima w'Imana nagerere yahera imbaraga zose zangwanyaga waziribatiye igorogota
ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifise. Hagikuzomana y'Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko unkunda, n'uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokeye abana b'abantu imbere yawe birashoboka. ugurura ikirere cyiza ku buzima bwawe. hari ibikomere, hari iminaniro, hari imivumo, hari imibabaro, ubwirizwa kwiyomora wowe nyene kubw'ubudahangarwa bwa rudasumbwa bukorera muri wewe. ndakubwire gute ushaka mbigaze gute? urukundo rw'Imana nirube muri wewe, rwagenewe wowe, ntigwagenewe mugenzi wawe. impamvu utagwemera ko rwagenewe wowe, niyo mpamvu umugabo akubita nawe ugakubitika, niyo mpamvu umugabo ahuha nawe ugahuhuka. mwabaye igihunda n'igihubaho. uzura mutima w'Imana imbaraga isumba izindi mbaraga zose, anestesi y'imibabaro yose, ugahabwa iki? ubuzima. nambika ibyuma kiri muri wowe, namba urugumo wagize, nimba sezeri agomba kukugira bagutera anestesi, bagaheza bakakubaga utumva, ugasigara upfa uwutwa mu nyuma. ubu ngubu umutima w'Imana ni watoza ngo agukure mu kavuyo k'ubuzima. mbabwira ikintu kimwe, umunsi wa mbere muri iyi minsi 40 y'ugusengera gukomera kwacu, gusengera ubudahangarwa, kwinjira mu budahangarwa twagenewe, twaremewe. Pawulo aravuga ngo iki? ababwira abanyafransa, abantu bakomeye cyane, n'uyu munsi muzobaze n'Itirikiya y'uno munsi, n'uyu munsi n'abantu bakomeye rwose, murabe n'abana banyu mugomba kubaca kwigaye. ni ukuvuga iki? yarababwiye mu banyafransa 2:10 na kangahe 10, reka mfate 10. yarabwiye ngo iki? ngo turi abantu badasanzwe, turi abantu bakomeye, twakomejwe nuko twaremwe n'Imana. si ukuturema gusa ko n'inyamaswa yaraziremye, yaturemye twishushanije ko, ituremera muri Kristo Yesu, iranaturemera n'imirimo y'ugukorera kuri iyi si, kandi nayo tukayikorera muri Kristo Yesu. agaze kubakora se yababwiye ngo iki? yababwiye ngo kuko muri Kristo ari Imana yabumbabumba ibyo byose dukeneye. mbese hoho mu banyefezi rimwe mwaza ko atari yarabipfutse? akira ubuzima bwawe ubwirire muhinduka, inabi yihindura ineza, birakunda. mu kanwa kawe hariyo ububasha, hariyo ubushobozi. reka ndakwibwire kuri uyu munsi wa mbere uguruye iyi minsi 31 mu kwezi kwa Shera, n'iminsi 9 yo mu kwezi kwa Isikari. iyi minsi niheruka iri mu kavuyo k'ubuzima. niburi hari ikintu Imana izo haremye mu mutima wawe ku buryo abantu bakuraba bagatangara. niheruko uzocondera kubika kubiganza, kandi sinabanda biha agaciro. iyo mana iyo mbyeyi utayikavumera, twese vuza impundu dutambe ducurarangira Imana, ingoma n'amashi bisamirane mukuri. ngo wemuka muri Imana yanje, nzoguhayagiza, nzoshimagiza izina ryawe, kuko waraguye ibitangaza, imigambi wategekanije kuva na kera itayegayega kandi ikomeye. banza ubyumve ko hari umugambi Imana yategekanije ko waturutse mu bitekerezo by'Uwiteka. Gyotarabyumva n'ubugabo bwawe buraguherako. mbabwinze ukuri ko atagihanganga cy'umugabo kidafite Imana. ntakihari wagira amaetaje, ntakihari. muri Iraq muraza abagabo bari bahari, muraza ubutunzi bari bafite, igitondo kimwe ni ukuri wako kavuyo k'ubuzima mubwirukana. nta mibyaro bafitanye n'abagore babo, ntacyo bari babuze abagabura abana babo, nta ndana bahabara bagenda n'igitondo kimwe, bararyamye baraparikinga imiduga yabo, baratsa amasansere yabo, baragirana igitondo kimwe bisanga twebwe ari twe tubibona ari umwotsi gusa, bo batazi atani igihamba atani ikigirane. reka mbabwire, nta gihangange kitagira Imana. ibyo wakora byose niga byemere nta kibazo, ubaha byemere nta kibazo, voma byemere nta kibazo, vuma byemere nta kibazo, roga byemere nta kibazo, raguza byemere, sambana byemere nta kibazo. mwisho we nguteza agapata, akamacu ngakarya kagonga imbeba gifise ibyiso, kikumva ati iyi ni imbeba ryacu, ngikindi kiba kikaza kigakorokeramo. ni kumeze wa munyabyaha.
abarani tugiye kubemera ko baramba ko batwenga ko banezerwa ko bagira amagara meza muri iyi minsi 40 ntibwakunda nimwe mushegesha ubwoko bw'Imana. Ari yambitse amakoti mwambika imvuta no mwambika amabaze ni muca bugufi twese twacishijwe bugufi. Cya bugufi niko Petero yavuze ngo munsi y'ukuboko kw'imbabazi z'Imana. Wa murundi kazi urashaka ubutunzi ye. Ukinai iki itarana wawe n'Imana umubiri wawe niki ni ingora y'ubumaraya ni ingora y'umutima w'Imana. Ntukimatanye gukomera kwawe kuva mu guhayagiza Imana. Ubukene nibukagutume gusambana, ubukene nibukagutere kwica, ubukene nibukagutere kumara amazi Imana yawe, ubukene nibukagutere gutunuza umutima w'uwo mwasezeranye, ubukene nibukagutere kuviyora gufata amarangamutima y'abandi ukatera, ubukene nibukagutume kurementanya igaguhayagiza umukama wawe. Iyi ni nkingi ya mbere, nkingi 40. iya mbere guhayagiza umukama, iza 25 avuga ngo ikirimo ngo we mukama uri Imana yanje nzoguhayagiza shimagiza izina ryawe kuko waranguye ibitangaza. Mwibuke indirimbo mbeje kuririmba zose nzerekana umutima uhayagiza Imana atari kuryohewe, atari uko uteka urya inkoko ukarya inyamukogira. Ntabwo ko ibyo Imana ishobora no kubibaha kandi kabadiya, ariko umutima utunganye. Ibi bitangaza Bibiliya ivuga Imana yakoze n'iganje n'ibyawe cyutararonka umukama kigufitiye ku mugongo. Nama kugira ngo nakwanditse mu kiganza canje ubutazimangana n'iza 49 byanditse gende bisome 16. Ni gute wewe wikurayo ngo imigambi Imana yategekanije kuvana kera ntiyegayega kandi irakomeye. Iyi migambi itayegayega kandi ikomeye wayibujijwe niki? Wayibujijwe niki? Igisakuru cyawe kikikwiruka inyuma gute wakira Eucharistie? Igisakuru cyawe kikikwiruka inyuma gute wumva ijambo ry'Imana ufite izamukurikirana? Warahemukiye Imana, waryaryanije Imana. Hero uyu munsi wisuzume ugwanira ugukomera kwawe, gwanira ugukomera kwawe, gwanira ukubahuka kwawe, gwanira ugutabago kwawe. Kandi uyu ni umurage ugwanirire n'abana bawe. Hari ibisokozo abana bariko barishura kandi batigeze batigishwa, batigeze bicarwa ngo bibyigishwe. Ibyo bisokozo bakabyishura babibona nk'inzotsi. Haza ngo nyoko yambaye ibiyako byishimwe karoga. Ninde mwana w'umunsi yamenye ko ari mitobotobo? Nyina garabanza mukabara aza gusokoraniza mukabara. Ngo batama bakera bacina imanza buri. Ninde mwana azomenya ko ari migondora y'ibiharage iyo mu batwe mu twara muri pisi? Karasingiye mwene umwana yo kwishuriki mwabimye umwanya gabwasa byarisi cyo byigisha mwagiye kubigisha iby'abanyamahanga. Niyo mpamvu bwonko bwabo n'uruzereretse n'uruzire. Ntacu utakoze ngo umwana we yige byarangiye yarose diplome y'urumogi. Ntacu utakoze ngo umwana we yige byarangiye yarose diplome y'umugera. Ntacu utakoze ngo umwana we yige byarangiye yarose diplome y'ukukuvyarira ko y'uburaya. Hari bimwe ufisemo uruhare mwa n'ibyo utafisemo uruhare. Igihe kirageze ngo ugirane uharanire gukomera kwawe ngo umurage w'umutama ugaragaza icyubahiro ciwe kubw'indero yahaye abana biwe. Ngo Burahimu Imana imugomwa uko yari yitwararitse abo Imana yari yaramuragije atarabo yabyaye. Iravuga ati nindamuha uwo yabyaye azogira akantu keza. Mbabwiza ukuri kw'ibi bitobakanga ko biri iravuze ngo igisagara cyubatswe Imana yagize igihongo ngo ariko ngo igisagara cy'abanyamahanga umugwa w'abanyamahanga ngo Imana iwuha kugirane, ngo Imana iwuha kugirane kwizigira. Ngo wakigisagara wakigize igihongo cy'amabuye, igisagara kizitijwe amabuye ukigira umusaka. Umugwa w'abanyamahanga ntukiri igisagara kandi ntuzokwigera usubira kubakwa. Ndababwije ukuri nagahengwa mugifisa abanyabyaha nimwari ibyaha byanyu Kristo cicaye ku ntebe y'imbabazi. Muzeturonera umukama bigishoboka, muzetumwambaze akiri hafi. Mwe mwamenye ibanga muze
musaba imbabazi, mwe mwataye ukwemera, muze mwegere aratari twiyegereze umukama, twese aratubabarira kuko imbabazi ziwe zamahibiye byose. Nshuti, heba gusambana ngwino utunga umutima unyuzwe, heba kwiba ngwino utunga ubutunzi wawe n'Uwiteka. Iminsi 39 ubura mwinge kubura mu minota, ngo nicyo gituma igihugu gikomeye kikuninaza, umurwa w'amakungu wabatwaza umukazo ukakuba. Imana igiye kwihesha icyubahiro mu bantu baciye bugufi, mu bantu bayumvira, mu bantu batayijyajyanya, gushika abanyamahanga bazovuga ati kabisa, ati kajya ni kakaraya kahora kama mu kabari karagira ujya n'umwe wara sida yarangirije n'ukuri kwose. Imana yarateye ko izindi nyama bwa bugufa bwiwe, ujya ni wundi yari yarirabura ni we yisize ti nisize movit nisize vaseline iri mwiki ere mwege kondera cyo Uwiteka. Ujyane wa wunda rugiki biganza gute byaganze gute tiburiya ganagendanye n'Uwiteka ndadepoza biremera amavura ndaronka kazumbamo. Ngiryo mwararenganijwe ngo leta yicitaka ikabuza kubaka byamabihera kuri wewe. Umva mubwira ikintu kimwe, wawe uri yindi leta mu buryo bw'ubwami bw'Imana, none se kuri kukomeza kujabajeba kuri kurira amatama yose uri kugwiza inyama muri wowe, ni igiki kizokubuza urusina iki? Kandi wagaburiye umubiri umutima ukabura, wagaburiye wawe inyuma wawe indani urabura. Reka ndakwibwirira aka kantu kumva, abagusohokana abaguha umucopo abaguha akaguru k'inkoko ntuzobabura. Nanje ubwanjye uraza nzakoza Imana, mbwa nikuza Imana nakuzimanye umugisha w'Imana, ngo atureke umugisha w'Imana. Ndakurahiye ngo uhaye igipande ngo uhaye igicuga, kandi nimba hari ikintu kigoye kwikorera ni ikintu kizungazunga, ni ikintu kituzuye abavomye komera Kristo ni muzima. Haleluya. Takuzembera dufise Imana, reka kujebajeba dufise Imana. Uku kwezi k'umunani dodora mu bwami bw'ijuru barugururira intungane. Uku kwezi k'umunani dodoresha, ukutungana kwawe dodoresha, ukwisubira kwawe dodoresha, ukwisuzuma kwawe dodoresha, ukwisobanukirwa kwawe dodoresha, amashikano wawe dodoresha, icyacumi byawe. Mane kuko mure kwimigisha namwe, reka kuzembera kabisa. Niho ndikuvuga ingufu nyinshi kubera bijeje ndabikeneye. Warabyukene hicecekere ngaho, ahubwo reka gusa kwiyamenye y'abatwenzi bwira Uwiteka uti mfuka ibi bintu bingorere koko. Ngo nicyo gituma igihugu gikomeye kikuninaza, mwakuru ubuhungiro bw'umworo, utitwaza ubworo. Ubworo bwawe buri mu bitekerezo byawe, vuga uti ndakomeye rwose. Ucambaye igikombe gifise idirisha ugisusu uti ndakomeye rwose. Ugicyumba ubugari saa sita mu gitondo ku mugoroba uti ndako bworamira umubiri wanjye uti ndakomeye rwose. Ukibundabunda baje kukwishyuza isi ndakomeye rwose. Mbabwije ukuri umunsi Imana inabara ahantu naturiye ubukomezi bw'Imana, ntatugandi Imana nunkura ahantu nzogukorera. Ndabaraye niba ke mwavugira mwavuga uti nta mupfumu avuze inzogera, mwavuga muti byaseze ariko munsi y'igitanda polisi gikinje quartier yose yagukuye kwa maboko uru busabutse. Ariko nkunda Imana, izi jambo waturiye mu bworo, waturiye mu bukene, kuko umunsi uvuga Uwiteka nkura kwiga igisuzuguro. Aya maboko y'inzondya Imana irayatsinga. Muntu kuntu Imana izi gupushinga ariko Uwiteka ganza kandi uzabwe pepe mashina yawe ngo warebye umuntu mwishusho yawe, nibiri buriwe nibiri kuriwe, ni wewe dawe wabiremye. Ngo namugiye ducumuye no mugihe tugushavuje, watugiriye ikigongo. Watanze umwana wawe Yesu umukunzi wacu ngo adukize ibicumuro. Imana igira imbabazi zo zikuwe ku izina rya Yesu Kristo, amen. Ngo nkakuri ubuhungiro bw'umworo, ubuhungiro bw'abakene bari mu marushwa, icugamo mu mvura yisegenye. Umva, wewe uri mu bworo, wewe uri mu bukene, wewe uri mu marushwa, wewe ukeneye icugamo. Hari igihe umugabo akubita, abana bagakubita, umugabo yataha saa sita, umwana agataha saa munani, umwana ataha saa yine, umugabo agataha saa saba, umwana yanwa urumogi, umugabo agasambana, umugore yagira iki, umwana akagira iki. Ari igihe n'ukuri pe ubukene bugakubita, naco uri bukore
umugore akagusuzugurana icuri, akagusuzugurana ubugwayi bwawe si wowe wabwiteje, umugabo akagusuzugurana ubusaza bwawe si wowe wabwiteje, akabana abwira nzego cyondo tubona. Iyo ni imvura. Murumva wewe ukeneye ubuhungiro bw'ubworo. Ubworo murumva icarije ngo guhera mu bworo bw'ikirenge ngo umwana kubititse nani namwe hasigaye ngo gushika muri hori hose haravira nameze nk'ibiguma bitatenzwe. Hasi muri izari hasi muri izari hasi muri izari mwese twahawe turiko turasozerika imbere yo gusezera ukwezi kwindwi umunsi w'amajana 211. Siyo twahawe ni kuvuga guhererwa kuburiranirwa ubutandukanye n'ubukene. Ubukene icyo ukenye ushobora kukironga cyangwa ugatanga ikindi ukakironga. Mu bw'ubworo reka bombatse ubwo bwaranteye burayasha. Ubuhungiro bw'abakene uri umukene ukeneye aho uhungira uciye mu Zaburi 91 wishije mu gitutu cyamushobora byose yemera mu budangarwa bwa rudasumbwa Imana bicuritse nuko nyene bimeze bihanahanisha nawe. Uruhungiro bw'umworo, ubuhungiro bw'abakene bari mu marushwa. Urumva icyuga mu mvura y'isegenya hantu habwo umutaka n'Imana ati humura mwana wa jewe akanzoka gukorera ibinza bigukorera. Igitutu mu bushuhe abana nibo bazi kwerekana ubugome bw'ubushuhe. Babiri n'ugutabaka bagize ibiherehere nimugomba kumenya muzobumbatse. Aga bavuga ngo ahantu hashushe ngo hateze inzobere kerekereke nibo bari ubushuhe. Nabonye ubushuhe mu Barabu gushikaho na climatizer yakije rarge bagwa vandarateri ukayatsa ahubwo igatera ifata amahaho gufata urukoba bwawe ngo yirukane intugota. Reka gatera ifata amahaha ukumva umusonga. Igihuhusi cy'abatwaza umukazo kimeze nk'imvura y'isegenya ikubita ku ruhome hahandi isoyera hebye avuga ati reka ubona aramuhebwe n'imyaka. Hagize ibyago nkarita aro koberagize n'ubuzima zibane batere guhagira igara mucamaze bwe ngo anasara kwebye ngo avuze ntibatosuye kumubwira ibyawe. Abani ko byo kuri woni mutamashinwa bivuze mbwa ku mutima w'iryo icyo genda cyo nari mvize mvuga ti uragapfuta bayani turinuka amazina uko ari kindi umwari mukazuro gapfutigishije umurobero urumurozi mucamanza pe. Hambe wese wigiye gutukana handi mu mutima wigiye gutukana ucimanza zo mu mwuka ahora ari cyamba bajeni mukizi ndabarahiye umuntu yari yanyitwariye uwo munsi ndabarahiye ikintu twari twapfuye nibibi nabagabo muyadukiza mugahura n'abagore bindushi mugora muri service nini kubera ko office utufaranga ukagirana ukamwitwara kutamubwira uti burya ngomba kukugira umuhabara yakwangira kabiri ukavuga uti ndaguha facture bwe nakugaburiye byose none cyabiro ndabora wamubanye ari indushi mwibonera kwirigara internet twumbati umwinjira mu ibyo bigabo byabagamo Imana bavunagura amaboko gasanga mwitwaza birango murabapenekoti muragahura na Kristo ababohoresha amaraso yewe miranda nasoni. Icyamba bajuwa musi nta nuko ari amafaranga nari naguraye nababwira mugasere bwame nibanga icyamba bajuwa musi kandi uwo muntu naramuronera bwati maya facture ndayikuri uzoheze ugenda n'urupapuro kandi ntegereza kuyikuri unyandikira urupapuro ko takina kimana nagwaye no fete ko Imana yari yaramukubisa ari mu bukene yarabikoze kuko icyo gihe narinze ngenda muri wo manata amafaranga yamvize ndabwira tumva kugira neje duhure utarya umusaya menyo mwereka yuko wakoreye bayari yari kubyaza umusaro ibintu byinshi yankore ko yankore ibintu byiza yaribwirije yaraza amakuru yanje kuko yakora kuri garajya akora ko mugabo wanje amaze kuduta akirata ko yadutaye nawe agatora kagatoki abanyirigara rirenga yakarungikana mu taxi vero agatora kagacira akarukana mu taxi vero kubera mbona kwirigara ngasanga hari umufuko w'amakari muhira irevre nari nkenye iyo abana nkenye kumoza ati ubitanga nkande ubigirane nkande ugape nari icecekeye ariko byari bigoye cyane rwose yani umunanande ngene mutaba wowe sinzi uko no gwita kuko nanje yaciye imyaka myinshi ubundi musari yadukiza mwiriye agashimwa kai nasoni mwabaga mutagira indero amurundi yaciye umugani ngo nuwo ryiki kandi tingana gute reka ndeke kwerura mugabe ikintu mbabwiza ukuri arashira imbere y'intara arambwira ati nanje andondeza igipolisi kiramaramaza kisanga ku ishuri ndi kwigisha mu mwaka w'8 matematike mbona moto ya DTJ
ihetse umupolisi yambaye tennis civil namwe mwari ibitarika ndabizi ko atazobura birukanwa n'umuvumo kandi navumye amafaranga mumva dusaba Imana harabizo yahikana yabarukisha kabaca mu mazuru nkuko yagize umunyisirayeli karasaba inyama mu bugaragu araza ndiruka sinamenya ko ari jewe bahiga ndiruka abana barashengerera pe bitanga nayo nama yambaye nka mama Kongomani y'umugore ubegwa rwose mane ko igisuzugura kwe kamabwira tutuntu mbabwira mwumva neza ko icyubaro ushobora kucambugwa n'uwo wari witeze cyo umuntu avuga ati Imana nk'umunsi wongerera neza ukamezagira umuntu no mu agashimwe kangana gute garaje ndi n'umuntu afise umutima shima gose kandi garana nagiye kwikangura mu nyuma politike ya shetani akanumira nkamubwira ati yamaraje nta mugabo twokwicana turi babiri pe zanana n'umugenzi wawe kandi umunsi n'umwe yigeze angurira ikintu k'imunyama cyangwa inzoga tuticaranye n'umugenzi wanje kandi abo bantu nabo bazi kurekura amafaranga umuranzirikana nkabona ati ya jambo ry'Imana muri zarimwe ngo indogobwe ngo iramenya ngo se buja ngo bwatayigaburira mu kamenya n'uyigaburira ngo ariko abana banje Isirayeli yanje yaramebye Yesu Kristo nawo ngo abana bisi bazi ubwenge ngo ariko avuga ngo murasinze abana bisi bazi kureka ipera umwana w'Imana bakamukura mu gakitsi kandi izo mbundeka nizo nakumye mpura nazo ndabariye mu buzima bwanje Ndavuga ati yamara rero jewe ibintu siko biri nibyo akunda muri umuci wa Gitega navuze ijambo ry'Imana genda ibindi bihara mugena na pe nikike ndakoze ku buzima bwa ubu aramburiye n'ubwo neka da tigeranya se wabana banjereka yabarayobye mugayobye mu buryo bwiwe nta soni yokora ko ndamusuzuga ati nzokereka ko karashonje ndabarayo nimwumva ko umucamanza yanutse akanuka nkuka kanukira imbere yiwe ndagenda barangaza ibomani ngazi imbere y'ibomani wenyene uwashoye acaraduka avuga ne yamaranita niwo kwisubirako mwumva neza ko mboje ndikipingu n'umugore w'ibitenge ndabwa facture maniya kubyuko inanire gushobora kurira kandi nukuri Imana mubone ngaho yaramukubise Imana pe ndabara yaramukubise habwo imugirira ikigo kuko sinigeze natura umuvumo natura umuvumo ndumunyabyaha wafatanye nari ndanawuzi ko nabaho nari bwasome bibiri ariko wari mu porotinda barahi ndahamagara bagenzi banje ndababwira ati uwo murazi nanye sitioki reka basema amahirwe n'icyangaho imbere y'ibomani gatoya sigeze mbwiye muri umuna wanje abana ndi barare hanze aje kundabira abana niwe niwe ubigitse uza abana banje uzi ko ndi umugore atinjiye mu rugo abana boshaka bakarara inyuma y'urugo n'imbwa zikarya Imana ikubone gose nibagatima ko kubita nibavuga ati ndamujishe ko mbora risubira ko nabyo nzi avuga ati none ndamubwira ndi kintu ushoboye ni kimwe shobora kugurana amafaranga muri makusaba nkayaguha ngo yango hongo kure kurutatanze n'amakayi ngo no magisa sinonga ndamuhango sinongirane nitsioki mgana abanyakuma nawe ari karanuka nawe ubwiwe y'inzara kuko nari weje umagisa ndabandi mbere ndamubwira ni bugi aho yamereye amafaranga urahaza ndaceceka ko nta jambo nari ifise nari namaze kumara bihagije umugore w'icubaro kuza hagati mu motari n'umupolisi yabanje kwiruka abana bagashengerera direct icyo gihe twari mu nama Keniaza kwibya takini gihugu cyo mu kweri ariko ko ari igihugu canje cy'amavukiro witeka indura imitima myinshi kuko azi ko umunani n'ukwezi kukugirane ko gusengera gukomera kwacu Imana itanga gukomera kuko ukomeye ari muri twebwe byadukomerekeje mu giceceke byagukomerekeje ntabyo nzi mugana abantu bake mwakomeretse uko nakomeretse nimukemere ko ubusaza bw'imburagiye bubazako nimukemere yuko urupfu rw'imbura mugenza waragukomeretse ukabigitambo ciwe ukareka kurya ukaja kumeza waronde uri uratigita wagera kumeza ukibuka wakwasu wakwangirije wakubabaje ibyo kurya umushishito wakako vyakira gatangura gusepfagura ukagenda ukiyerera kuri ikigugu mugenza wakakubabaza wakaryama gasinzana karaga yagira kuri ikigorke akakubabaza na muri dushe ukamutwarayo ukaza wumva vesiraje ngo yaguye muri dushe muri ibigorke mwabaye ibitambo by'ubube gito bw'abagenzi bayo naso Imana izikomorera ibikomere mwibanga hiwa yego ma kuko azi ko umunani musengera gukomera kwa ngo yarakubenze ngo bari babizi ngo waramupostinze niwe yibenze ugira wewe nibazavuga ngo urafise umu ex nibuye ryakubetse Gaga nibajanditse ko amajambo y'ububeshi muzogende mu Misiri mura
Ego mama ugukomera kwacu umuzavuga ati okay tora umudamu yazana Imana imuhumugisha rwose ndamubwira tora nanguranye nangiye mu ideni kandi ko byo kuri je nabwo nari nzi ko ideni zorijamo ubishatse naho nje bomani nta wundi hira nabana banje gusa batonze kuza kugatwa nta wundi hira kuko amafaranga naco nayagutse wewe warangabuye sinamenye ko nagaburiwe n'umuntu azonyishuza ibyo kurya kandi niwe nangaburira ndumwe nico gituma na facture yadutse nabwo nje sinzi kuca mu kabari ndikubona umuntu umugabo zana n'umugenzi wawe ndabagurira agafana uwo musi tukarya amafaranga gawaye mugizo nyama tatazi muririye kwe turindishire hao bana wani yutabye kuva kukazabwira ati namumotare ndali atabye kumuronka na murungi kari yakabiri ega mabwira ikintu kimwe isira twigisha no kuri sindi kwirata ubugome ko nanje nari munyantege nkeye kandi byari bifite impamvu mugabo neje nuhemukirwa ugahemukirwa nuwo utari witeze ko agwemukirwa garuka mu guhayagiza umukama kuko umukama arashaka umuhayagiza ngo uve mu byaha ashaka umuhayagiza ngo urindwe ibyaha ashaka umuhayagiza ngo uve mu bukene ashaka umuhayagiza ngo ukomere kubera ko icyaga umuhayagije ugakomera abari bakomeye ari indyarya bashirwa kubitwa hasi kimwe mu bintu byamuburagije bikamutandukanya n'umuryango w'agapfira mu ruzererezi ndatse kwico kirimo ko naramubwiye nti umviriza nkubwire ninde yaguhamagaye nguze mu buzima bwanje wapatanye iki kuri jewe niki nivuguruje kuri wewe na jewe kubyukuri ko je ndazi kwirengagiza isezerano ni igiki mbikubwiye turi babiri data mu magistrari usibye abagenzi nkabo twazanana mu gihe cyo kumwe nawe wanyirutse kuri amaramaza ko rufite amafaranga igisagara ni cyawe jo nkijemo hirya yeje mbwari kindi gisagara we tuzohuriramo mwishuka garagara nk'impundege ndabariye n'uyu munsi no mutumira hondi yo kwiruka n'ibirenge bigashuha kandi namuteze umutego ndavuga tumva warigeze kunyagiza ko ngo nagenda gusetse ngira facture byo ngo yarane ndavuga nyandikira yuko ndakurishe byose hamangurira amafaranga rufate ko arakenyera bikora ndavuga nurabibona urupapuro nyandike ndarufise nano guhanika ingorongoro nta jambo wogira muga kubera ko ndi umukristo nasanze amafaranga afite agaciro iyo tuyubahishije Imana tora Hesingi wayimaye imbere kubera ubukene ufite nanje ndagusubirije mu nkoko ineza ko nabe wangiriye uyu munsi wa mu magistra nawe no mubona ntinamubwira akajambo ro Kristo ni kuko ndazi ko twahurira kuri altari nyeranda ndazi ko yari umukristo wo mu Magarama Paroisse Saint François d'Assise mugabo yatoranye ikitarico ico yigiye si cyashira mu ngiro nawe mwishi azobyaje umusaruro icyakane cyaryo azogira ikimubabaza mu buzima bwiwe azogira ikimusuzugura kuko hari jambo navuye ndashambura kuko n'ubundi nabona yafashe nawe ndabwa ati buriya wowe urazi yuko umugore wawe eje atari wazokujisha nkoko kubera iki je natawe n'umugabo nigase nike byambaye kandi umugabo nkawe nawe ushobora kuzokorerwa igafe n'umugore kuko unyagirije igafe kandi ntakotse urayagije ko data ya nta nikibana umugabo porta wa nyihenzeko umfise mu maboko yawe nicyo cyati yavuga ngo nkuri imbere cyane bomani harike porta ni bomani naho ninjiye kuko mwene kunanga nawe mutima wora mwagirije mutse murondera Imana kugira ngo ibisagara byubatse bisanyuke ibitubakitse byubakike kandi Imana ntuyirondere ngo wabanje kuba mwerandanye n'ubweranda n'Imana Imana wambaje uri mu marashwi uri mu makuba irakumva umviriza ndababwira kare kugira mutavuga ngo wa mugore n'umugome yigisha ibitari byo Sara yahenze Burahimu ngo genda kubw'inunu y'urubyaro kandi no kubwisha ari cyo kuvuga ngo inde ujya muhungu Eliezer ujya musuku mukuru yagaba abandi basuku bose umwe agenda gukwera Isaac ngo ni wazova umunyamisingo ni wava zotorana ubutunzi bwa Burahimu avuga ati Imana yarakwimye urubyaro amasezerano ndawarambiye genda ujyame ku nshoreke yanje Hagari n'umukobwa yavuye ibwami mu Misiri mubyare kumwana w'umuhungu hageze umuterinda hageze ko byara nzopfukama byarere ku bibero uwo mwana azoheza aze abe uwacu mugabo Imana iricecekera Burahimu arabyara amara imyaka 13 Imana yaricecekeye itakiza kuvugana na Burahimu mugandira ati mbere kwibyara imbere yuko abyara Burahimu yavuye ahera ku Hagari ntiyongera kugaruka kwa Sara yo kagira imbeho Sara yo kagira umubabaro Sara yo gakengerwa na Hagari sibyo ngaruka umba kugaruka mwoberutse twarabyize gose Sara aragenda apfuka mbere y'igitanda ni Sara yakoze icyaha kuko ni warungitse Burahimu nimba abagabo babaciye inyuma Sara we yamuciye imbere kuko ni Sara yibwiriye Burahimu icyabaye ni igiki
aravuga ati Uwiteka ngirira neza Burayimu yongera agaruke. Ubwo nyine Imana ibona ugupfukama kwa Sara kiri muri cyacu kwenda Burayimu akamutandukanya n'Imana, iragana isanga Burayimu mu buriri kwagaye, aramubwira ati comoka Sara aragukeneye. Burayimu ntiyari kurenza ko akantu nakamwe ntibyari gukunda. Burayimu ntiyari kurenza ko akantu nakamwe. None rero bakundwa b'umukama, ngibi by'umukama agiye kudukorera mu marushwa. Imana izotubera icyugamo c'imvura y'isegenya, kandi igitutu izotubera ubuhungiro mu gihe turi abakene. Izotubera ubuhungiro mu gihe turi abakene, idutabare mu gihe hari abadutwaza umukazo. Izocuresha uruyogoyogo rw'abanyamahanga nk'uko icuresha ubushyuhe ahantu hagadutse. Mu mibabaro murimo, mu gahinda murimo, hose mwakira ubudahangarwa bw'umukama. Mwakira ubudahangarwa bw'umukama, mwakira ubudahangarwa bw'umukama, mwakira ubudahangarwa bw'umukama. Imana icuresha uruyogoyogo rw'abanyamahanga bari mu matwi yawe, abarozi, abangushi, abakuvuga. Imana icuvye uruvyino rw'abatwaza umukazi ubuzima bwawe nk'uko ubushuhe bucureshwa n'igitutu cy'igicu. Iki ni kintu cya mbere, ngingi ya mbere. Hayagize umukama mu buzima bwose ubayemo, ije nk'umudahangarwa, ije nk'umudasuzugurwa, ije nk'umuterabwoba. Icyo nicyo kizoguha gukomera. Icya mbere cyo kumusomera mwacumvise uguhayagiza umukama. Ndababwira gatoyi, ndasozereye, reka mbabwire gatoyi. Zaburi 111 iravuga ngo nzoshimagiza umukama n'umutima wanje wose, ngo ni mu nama y'abagororotsi no mu ikoraniro, ngo ibikorwa by'umukama birahambaye, birondegwa n'abo bose babikunda. Ibikorwa by'umukama birahambaye kandi birondegwa n'abo bose babikunda. Birondere mwiza wanje ngo n'ugutabagwa kwawe, ngo igikorwa cy'Imana gifise iteka n'icyubahiro bihabwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubutungane bw'Imana bw'amaha imyaka yose bukubeko mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Imana yaragize icibukirizo cy'ibitangaza byiwe, uyu munsi nawe bibe kuri wewe. Ngo kandi umukama ni inyana imbabazi n'impuhwe. Umukama ngo agaburira abo bose bamwubaha, akibuka isezerano ryiwe na ntaryo. Ngo yararetse igihugu ciwe, acereka ububasha bw'ibikorwa byiwe mu kugira intoranwa y'amakungu. Aha niho ho gutabarirwa, aha niho ho kuboborerwa, aha niho gukirizwa ingwara, aha niho gukurirwa k'ubutindi, aha niho guhererwa inema y'Imana isumba ibindi byose byo nga ku isi. Ngo ibikorwa by'iminwa y'umukama ni ukuri n'ingingo, amabwirizwa yiwe yose ni ay'ukuri. Ngo ntiyigera yegayega imyaka n'imyaka, ngo yashinzwe mu kuri no mu butungane bihabwe mu izina rya rudasomba. Ngo Imana yarungikiye urukiza igihugu ciwe cyose, ngo yashinze isezerano ry'iwe imyaka yose, izina ryiwe nirgeranda kandi rirateye akoba. Nikiye kindi cyuko gutera ubwoba, nguko umukama niyo ntango y'ubwitonzi. Abakora gutyo bose nibo banyabwenge b'ukuri, kandi ishimagizwa ry'umukama ryamba muri bona naryo akira gukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Aha niho Dawudi yavuze ngo umukama yarashikirije ijambo, ambwira ngo niwicare iburyo bwanje gushika aho nzogirira abansi bawe indava y'ibirenge byawe. Nguwo wibutswa n'umukama, n'uwafise naye y'ugukomera ishingiye kuguhayagiza Imana. Iryo jambo ri muri Zaburi 110 umurongo wa mbere b, ngo niwicare iburyo bwanje gushika aho nzogirira abansi bawe indava y'ibirenge byawe. Waba ufite umwansi utamufite urahiriwe, namwe mufite hayagiza umukama, wakire gukomera kwawe. Ubudahangarwa bw'Imana bube kuri wo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turagushimiye cyane mukama kuko uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye. Ni wowe Mana udukura mu kavuyo k'ubuzima, ukadukura mu gisuzuguro, ukadukura mu bworo, ukadukura mu mibabaro. Ni wowe Mana udutandukanya n'ubugome bw'isi, ukaduhuza n'ubudahangarwa bw'ijuru.
tukuramvuriye ko amaboko kuri uyu munsi wa mbere tugiye gusengera gukomera kwacu, tugiye gusengera ubwenge, ubwitonzi n'umwuka wo guhishurirwa ku barundi n'abarundikazi, cyane cyane urugwaruka rwacu, kugira ngo ejo haza hazobe heza, inganji yawe iganze muri iki gihugu cyacu cy'amavukiro,